Yesu Christ mi go che tha olote ma khai ma la ta ve ya pa ti ga yo pa tha ku pi ve apa o nga ga ka cho vi o so ka kha pe nga tha pi la te ku pi ve yo pu le vu ku mu me lo kai ve yo le o ka lo yo ve pu shi mo ji tha ha le ha ka ti ye ba gu ve yo ve pu shi mo ji ye ba pu kho no o khe ne ja ve kan tha cha te ve yo kar o ve le wa fu ve yo te ni khi ga le yo ko do fu la ve yo do ve le nga pa ve o chi chima ma cho ve ka yo hu cha lu do lu cho ve ya kha nga ko cho che le mu se la yo nga pa ge ko le nga pa tha nga pa o no tha le u sha tha nga te ya pu lo nga no ve o ya pa te ku tu ma ku da u lo kho ve yo no ve o chi ti ga ke che phe zla chi pa to yo pa ge tu ku ve yo yo vu ku lo ko la che tha opa ga mo le opa ha ka ja vi yo opa ha te le o ya pa ge gu kai vi yo o ya pa tha ku le bu nu pi vi yo o ya pa le a pao nga u sha tha le no tha ka te ya pu lo te ku pi vi yo nga no vi o ya pa ku tu ma ku da lo ya kha opa le yo vi o chi tha ha te te ku pi vi yo da ja vi a pu tha yu le nga ya pa tha de pyo la pi le khu nu ka chi pyo lao nga hu ti ge thi cha thi do yo te opa ku vi yo olo ko nga ya pa chi ti ga me kai ta ve chi bu yo tha mo nga hu cho ya ka ya pa chi ti ga ki phe vi yo vei ba ti le opa u sha tha chi ba ve ya kha nga hu ka ya pa chi ti ga khili opa u sha ge ko la phe ve nga hu te le u sha ge vei ba lo phe le ko pho ko la u sha a lu cho le yo ve ya ko phe zla tu po Yesu Christ ku ve nga le ya ko yo the ve cho ve ti chu ka cho ha te ve ti chu ka phe ve nga tha ma chu ko cho te ga ka opa ge ga ma phe Yesu Christ no tha u sha ge shi ku i zu ga la